Ibingeleleke babukele emakhaya belela lapha sohlelo lethu umkhonto babukele emakhaya bekelele yona ingwe ezinye ingwe babukele emakhaya namhlanje ke la sibhalele uma wathi ucela sami naye simsize siyomkhulumela nomuntu obemakhela njengoba nibona ke indlu la emva kwethu iyona ke indlu esikhuluma ngale ngoba nibona nala ama blocks kusase kanjalo umfowethu akaqedanga ukwakhe kodwa cela ukusichazela ukuthi kwenzakala. Yebo sanibona ngibhalela uhlelo ukuthi ngoba nginenkinga yamakhe ongafuna ukuqeda indlu yami ngoba nibona nje akaqedile langapha akaqedile manje ngicela usizo kakhulu senginesikhathi eside engezi ukuzoqedela. Right. Ake sinikele naye ke siyomuzwa uma ukuthi uthini. Hayi khona ke khona. Yebo khona. Koko. Yebo thina baba. Bafo ninjani? Sakhona. Nice call. Yebo njani baba? Usisi yaba. Ebengimasisi. Okay. Mhlambe singakwazi ukungena la. Size kuwena sihamba nawe sisi. Sekwenzile ngesesikhathi. No, sochaza ngaphakathi silinde singene. No. Ngeke ngingene ngaphambi kokuthi ngimsicela. Ngeke ukwazi phela ukumfaka yedwa kakhulu thina size kuwena. Kodwa inkinga kusisa sikhulume sobabili akangene ngaphakathi sobabili sikhulume njengendaba yethu sobabili hayi sezana nabantu ngazi kwenzakala masiqhumana nabantu kodwa awusakwazi ukuthi mina angazi ngilinde ngilande la ulanda ophuthi bazongisiza imali yami asifuni ukuze size senze induzo zikhulu isicapha lezi icapha meke wasithinta naso kohlobo so ngacela kodwa ngisisomo lento yenzayo bengingayithandi kodwa ngingangena nje ngaphakathi futhi ukuthi ngingangiphoxa abantu bazongingwane senabantu balanga ngacela imali yami bakonjani singasebenzisa angazi wani iminyango amuvule ngoba kuyabanda phela kuthi uyacodoka angazi bani esivuleni angezi angazi bani iminyango amuvule ngasola la angasola manje ngicela ukuthi ukuze mina ngizothatha bafona ngoba ekhala ngomnyango wakhe sicela uvale iminyango sicela uvale umnyango ungene uvale umnyango ayikho ngikhuluma kuyabanda futhi ngiyabhile kuyabanda njengoba ngiphumule weekend ngiphumule bafona njani siyaphila njani hayi sikhona ngicela uqale nje ngeyithule nje singakayi ngingwenye nje ezinye ngihambana nako sisi okuyena-ko sicelile ukuthi kumele size la kuwena sizodingida kahle ukuda ephakathi kwakhona sisi enilibangayo uthenge udaba esilibangayo kushuthi singayibeka kanjani njengoba usuzubona thina okay bese cela-ke ukusindlaleleke kahle ukuthi kahle kwenzakalani size ngani kabhuti ubhuti lo umakhe okay njengoba umakhe nje ngamcela ukuthi azongakhela ama-room awu-3 bese ngimcela ukuthi angakhela ama-room awu-3 lawa isivumelano sethu sasekuthi if eqeda i-room ngizomkhokhela imali ye-room if eqeda i-room ngizomkhokhela imali ye-room kunjalo ba yebo kunjalo okay nice kwayakha-ke ubhuti eyodwa i-room uthe meqeda ukuyakha i-room yokuqala avele ngasale sengimkhokhela u-15,000 for lesibili eseyiqalile nalesibili emva kwaloko wahamba wanyamalala ngiyamfonela ifoni akasayibambi ngiyathumela akatholakali manje yiko ngilandela bobhuti ukuthi why angenza isilimanje isikhathi siyahamba 6 months manje akaqedile izinto zami kodwa kunemali yami engakini okay mina sizombuzo omuwodwa ingane zakhe yazitshela ukuthi mina ngiyafika kwakho zifike kuthule zifika
ngani uyazi ukuthi ngisebenza ebusuku angathi uyazi ukuthi ngisebenza ebusuku ufikelani ingane balekile izitshelo ufikelani ngalesikhathi ingane fanele izitshelo imali bafacela ukubuza ukuthi uma ufike usuke ufike kusisi noma usuke ufike enganeni yini wabuza usisi ukuthi usuke ufike kuphi ngiyafika kwakhe ngizonize kwakhe usuzovakasha imanje koqala ngizosebenza uyazi ukuthi ngingene ebusuku uyazi ukuthi ngingene ebusuku iy'ngane azomtshela ukuthi ngifikile-ke bengithi ngizosebenza kodwa isikhathi esiningi imali kumele uthole permission yakhe noma ukuze usebenze inkinga phela osemanje nayo yonke into ikhe ihlala kuyena ngizokwenza njani mina yini usungatshela ingane zivilokuzana bese ithatha ukhiya usungatshela ingane imali basengingabekho eminyaka imali mfethu kodwa nawe lento ishoyo uyazizwa kahle ngizizwa kahle yini ungamfonela usisi noma utshela iy'ngane ukuthi zimcela ukuze uzothola ikhesi noma ungifonele ngakusasa usho ukuthi uzofika ngakusasa ngilungisa iy'nto zakho kuphela kodwa wena ungitshengisa ukuthi nje kwisigebengu awusafuni nemali noma ngithatha kancane ngoba ngiyintombazane ngeke ngizekuthatha kancane ukuthi umuntu usoka noma awini ngeke ngizekuthatha because umlungu awuyiqedi ngani indlu yami ngoba imali singakwena uma ngifika kwakho ngifike ngisebenza ngiqede uzoba nayo yonke imali yami ngizoba nayo angangikwazile ukukhokhela ngikwazile ukukhokhela iroom yokuqala kwesibili ngakukhokhela ngakudabulishela ngakukhokhela yiyo lo ngingasayiqedi-ke manje awusatholakali yiyo lo ngingasayiqedi inkinga yakhe njengoba umbona njengoba sinayo la inkinga yakhe kuwukuthi wena usenalento yokuthi usuyabaleka nemali yakhe phela lento oyenzile nafana ukuthi ukumqola usisi awude nawe ukuthi ungasho ngingabaleka no-15,000 because lo 15,000 7.5 ngase ngosebenzele ngokuqedile nalo 7.5 okay sicela ke makuwukuthi ke wena ukhuluma kanje ukuthi sengaze ngibaleke phela wena kufana nokuthi sekukudelela usisi ngeke phela uthi imali encane leyo ngingabaleka ungayiqedile indlu kodwa uqedile umsebenzi awuyiqedile indlu yebo umsebenzi awupheli bengeke ngibalande labo ukube uqedile bengeke ngibalande iphezulu ingakho kwesi sikhathi ngifike nekhanza lethi mhlawumbe o12:1 ngifethulele ngoba asitsele sincane sincane nike nahlala phansi nabonisana nosisi wamchazela ukuthi mhlawumbe uzofika ngalezo zikhathi engicabanga ukuthi iphutha libe lapho ukuthi ngingamchazeli ngenxa yento ezithile kwesi sikhathi ngisuke ngingasemakhaya uma ngisemakhaya network ayisebenzi phela agithi uyafana nomlungu noma ukuthi umuntu omnyama and futhi wesifazane ingakho uthatha i-advantage yokuthi uzenzele no hayi angithathi i-advantage kodwa kuba umlungu ngabe uthe boss ngabe useyile manje ngabe kuyimanje into engayithandi ukuthi ngathi yadebate noma senzani kodwa mina into engiyizele la ngifuna ukwazi ukuthi ukhokha imali yami noma uyaqhubeka nendlwini kuphela ungaloku ngitshela izitori ngifuna ukwazi ukuthi uqhubeka nemali nini njengoba ungabambi ngisho ifoni yami inkinga ukuthi ngayibamba ifoni singazi uzothetha ngizothetha ini ezomlungu wami une-right ukuthi ungithethise kodwa manje iyona into sasingavumela ngoba ubona ukuthi ngintombazane yini angithi uyazi ukuthi noma usebenza noma kuphi uyareporta nje kuyimpoqo lokho phela wena usisi awuzange uyomakhela ngoba umenzele ifavor umsebenzi wakhe naye umsebenzi wakhe and futhi I'm sure ukuthi nawe umsebenzi wakho uyawuhlonipha ngihlonipha wakho umsebenzi wakho okay futhi ngiyawuthanda kwenziwa yini ke ukuthi athi usisi eqashile ekukhokhela imali yakhe and wakulanda la ekulanda khona ungasebenzi wakucela ukuthi umakhele and wena uyasebenza uma uqeda lapho usuka lapho uyafohloza hayi mina ngifohlozanga mina mathakhuluma inqiniso ngifohlozanga awukwazi usawufohlozanga 3 months uyiromushi ingaphelile awukwazi usawufohlozanga 3 months into ebuhlungu mfethu kungena amanzi la kuma blocks yabo mina fanele ngabe sengikwazile nokufaka abantu endlini
kodwa wena uyahamba ungitshela ukuthi uyokwapha kwezinye indawo. Usisi bebudgetele ukuthi mhlambe enyangeni esibili uyobe esefaka isiqasho. Sekubuya imali yakhe le engakhe ngayo. Akhe ngayo. Kodwa mina fanele ngikhokhele wena ngiyaluza futhi egcineni. Engisasine agreement sasinokuthi kufanele iphele nini. Ukuthi njengomuntu osebenza as i-construction owumakhi. Njengomuntu owumakhi uthola ukuthi ugciniswa izinto engekho right usuthi uyaphumulisa kwenye indawo but kusisi bengenza sure ukuthi mengibuya la ngiyakhona ngiyafika kusisi noma kusuke sekulate engicela nje ukuthi ngiyafika kwakhe noma sekulate because indlu isiphezulu njengoba isiphezulu indlu sekushoda nje ukuthi nginyuso line abo 4 bese iyaphela bese seyirufa leni bengalindele ukuthi kusisi bese ngafika azafike nabantu abagqoke so imali plan wephela net ekhaya manje uthini ke ngalokho uSamende uyaqina lapho uyaqina uSamende uzobuthi ngoba uSamende uyaqina uSamende izinto zami zionakala ngikukhokhelile futhi okokuqala ngikukhokhelile la room awu2 nazi izinto zami zionakala wena usi awuzofika awubambi ngisho ifoni yami ibona kungicazi ibona stop ungibiza ngomlungu ufike nabantu wenzakala ngifike nabantu la ngoba phela kwazi la ngisho ukuzile ukufika nabo la usukwazi ukufika nabo sengwazile ukufika nabo okungicasula ule kungibiza ngomlungu phambi kodwa awukwazi ukubamba ifoni yami ngoba eqaleni uzongifuna ongangifunelanga wafika wena la yourself wathi wena ubize abantu wathi uzofika ngakusasa wakwafika wathi uzofika ngakusasa wakwafika ngafika ulele wathi ulele angani uyazi ukuthi ngisebenza ebusuku angikwazi phela umuntu omvusa kufanele ayovuswa ingane ayini mina ngeke ngicela ngitshela uma wena uthi ngifikile ngithi ngizosebenza mengamtshela uma kufanele ngenze njani ngiyongqongqozela yena mengifika yini ungatshela ingane zami ukuthi enene uze ngokuthi enene sokhuluma indaba okwakhe mawuvela uyatheleka wena nengane ubuza ukuthi uphuma wakhe ingane izothi ingane na 7 years izokuphendula ingane na 7 years izosebenza ngicela ikhizi ithi uma ulele kufanele ngenze njani ngiyokuvusa awunayo ifoni yami awunayo inamba yami awunayo inamba yami awunayo inamba yami ina inamba yakho pho ungifonela ngani so into edala ukuthi ngamsakufonela ukuthi ngiyazi ukuthi efonini noma ungifonela already soxabana because njengamanje njengoba kwenzeka ukuthi ungithatha njengesigebengu njengamanje wisona phela ngifuna imali yami imali ngicela ukubuza ke manje iway forward ngoba manje ngike ngingathanda ukuthi sigcine into eneyona ngicela ukubuza ukuthi njengoba usisi ekhala manje nalento nokuphakamisiso ngiyathemba ukuthi naye into ebengayimisela ukuyenza kodwa usenziwa inawo ubuhlungu abuzwayo ngokuthini usekhokhile and wena usuhambe wayoqala kwenye indawo usufana nokuthi ususebenza kwenye indawo yabo kuyikona yini no okay akulona iqiniso imaki wena ke let's say sikubeka einyaweni zasisi ukhokhela umakhi usenza njengawe wena ubuyithi nje uzothi uphele no 3 months uzobe yonke into isi right sekukhona ungenayo uncane ukuze kubuye le mali yakho oyisebenzisile no because ikhulunywe way forward la yeah so kufanele mina ngiyihlini ngiyulale mina okay eba uzibulala wena kanjani mina ngifuna ukhiphe igama lokuthi uyaqhubeka nendlu yami noma ubuyisa imali yami finish umbuyisela u7.5 wakhe kanjani manje awuqedile awuqedile 7.5 iphezulu angeke ngisophela la wafakile amawindi wafakile umnyango imina sengigcinezelela kodwa mfethu mase kukhulunywa amaqiniso kahle wena ohlulekile ukuthi usisi umenzele iqiniso and kuyaphoqa ukuthi kumele kube umuntu
osifeza isithembiso sakhe. Kusho nabhuti ufuna ukuthi yena gain mina ngilose. Njengoba indlu yami kumanje nje iyanethwa. Amaplango amaphansi usamende wami uqinile. Ngiphinde futhi ngikunike no 7.5 unyile. Akuzokwenzeka. Unyile. Ngoba phela kufanele ngiqede umuzi wakhe ngithi. Uzawuqedela kodwa mangawuqedeli ngifuna imali yami back. Ngicela sivumelane phambi kwazi izikora zakho lezo yilethe. Hayi phela umfethu 7.5 imali eningi. Ngicela sivumelane. Ngisilalele phela. U7.5 imali eningi. And siyathemba ukuthi ize noma singacosha la endlini yakho. Mhlambe u7.5 singawuhlanganisa. Angeke wanele hayibo angeke wanele. Ifridge. No phela manje sizothatha yonke into. Kwa ifoni iPad siyayithatha. Yabo? Sengaba ngcono ke. Nezimpahla lezi yaleli nazi isikhwama lezi. Nezingubo nawe nochacho. Angikwazi kwenza lokho. Kumele senze. Ubhizo libe nokuchaza la libe nokuchaza ngabe uyokwakhe. Asibe newayifoni ukuthi ngiqede umuzi wakhe. Ima-ke wemfethu. Because angikwazi umbhedo wami ngithatha ifridge lami ngithatha into zami zokuqoqa. Yithi mina uyahluleka nje ukufeza into isithembiso. And uma usekhokhela imali wesikhathi senze njani ke thina? Ngiyabuzwa lokho. Ukhokhelile phela umuntu imali yakhe. Ngiyabuzwa. Ungikhokhelile. Okay. Bese uthatha nje nekepisi le Nike neuphaqa sibathatha. Ne-jacket akwesibekanye. Imali yami yonke. Umlungu wami angisayikhi second chance. Yokuqeda umuzi wakhe. In 2 weeks time. Ngizobe sengiqedile yonke lo room. Ngiyifuna nje ngoba injani imali yami uzoba nayo yini? Ngizoba nayo. Mase ngifuna imali yami mina uzoba nayo. Ngangeke ngifika manje ngisebenza. Ngisho athi kufanele ngangeke ngikubize ngingabudgetele. The time niqala ilokhunjana yenu idileni nosisi. Yes. Yayithini? Idila yithi mangiqeda indlu uyanginika u7.5 wa. Mangiqeda indlu uyanginika u7.5. Yenze njani ke pho mina? So ngithema sengisebenzile ngasebenza ngithema ngiqeda iroom. Okungiqeda ngiroom wayena akekho. Ngaqala le enye. Okwenza ukuthi isidingo sakhe gcine sethi enginikeze u15,000 othi hayi ngoba usuyiqali nale enye angisale sengekunyanga babona ukuthi uyashesha. Ngobani enjani esengithemba. Okay, wena wasebenzani? Phela bhuti amaphutha enza kusemhlabeni. Yonke into iyenzeka kusemhlabeni. No, lalela mfethu yazi mina angifuni ukuthi egcinene ngibe umuntu omubi. Konke usizo kumele ayithathele nama decision. Mangokuthi usisi khona akufunayo la endlini esizohamba la kayokubeka endlini yakhe. Ngoba phela wena oyilahlekisele i-plastic sisi. Ngoba usisi bese kwazi nokukunika imali ungakawuqedi umsebenzi. Uyangizwa? So kumele kube uyena ozosho ukuthi ithini way forward yami ngiyawuthatha umbhede ngiyalithatha ifridge until azaqeda iroom le ayiqede. Uzothi ke mase seqala lenye methanda ukuqhubeka nami ngoba sengiqala lapho ngimkhokhela emva kwale. Kodwa manje ngihamba nombhede nefridge. Idili yami yemlungu iyodwa nje ithi ngoba ukuhamba kwalabo ungahambi nento zami ngoba phela ngizokwenza njani ukuhamba kwalabo ngizokwenza njani mina mase bengasazi ukuhamba kwalabo mbuti lapha ngizokwenza njani ngizokwenza mase ungasazi wena into akhala ngayiyodwa uma usufika futhi usuphinda ukhala ngezingane angiphela wena ihawu lakhe izingane. So from now on kufanele ngifike njengoba before isivumelwano sami naye ngizomfonela ukuthi kwenzakala mengifika lapha kodwa futhi ade kufuna because le yandlu le ngangiyihlelo ehlamulo akangilisi isipele sonto sikakhe so kwathi kufika ngivule lapha ngisebenzisa ayida ngoba ngifike ekseni ngifathi uyafika manje ulele ngifika ngilisi isipele sikakhe so kuvula ngile ndlu ehlala amathuluzi okusebenza nosimende nayo yonke lento ekhona ngifike ngisebenze ngiqede umuzi wakhe kuphela. Okay wema yazi senze njani ilula lento uma uzothi mayifika kwakhe ufike ayishiye le room ivuliwe yabo ukuze wena isho ukuthi uluphi usuku ozofika ngalo uyoqhubeka nendlu kamama. Njengoba ke kumgqibelo namhlanje ngifuna ukusho kusambe sisho ulishilo usuku ukuthi oluphi ozofika ngalo ngomsombuluko nje ekseni ngo7
ngiyobe ngikwakho ngizolungisa indlala but engifuna ukwazi ngifuna sibe nedile ukuthi in 1.5 week ngizobe ngiqedile yonke indlala and nami ngaze ngilethele igoro big show endlini yakho ngicela imali yami ibisingilini ucele yiphi ngoba sengile room ofanele uyekho le room kumele uyiqedela ngakukhokhela ngayiqeda kanti awu understand okay manje uthanda kumina ngoqeda kumina ukuthi le angiyoqedela le room yonke bese ngiyaphuma kwena yebo kumina lalela mfethu angithi kuzobe sekudepend ukuthi wena wenze kanjani and futhi sekukhomba ukuthi wena usuyimisele kanjani ukuthi uqhubeke nomsebenzi angathemba angawuniki omunye umuntu umsebenzi ngathemba mina wakhe room eyodwa kodwa ngakhokhela imali yamaroom amabili yiyo le kumele uyiqedela manje ukuze izinto zethu zisheshe ngeMonday ngizobe ngikwakho Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday uyifonela igora zakho ngibe ngiqedile umuzi wakho umbuso kusungezifonela izikora zami wena yenza umsebenzi ukuthi njengamanje izikora zakho lezi ukuthi njengamanje wena ukwazi le ndlini ukwazi so decide ukuthi ufike nezikora zakho ingakho ukuthi ngafika kanti indawo ngafika koqala la endlini wathi uzofika kusasa wakwafika awukazi ufika ngiyafona awuyibambi ifoni ngiyafona awuyibambi ifoni fanele ngenze njani noma uthatha mina kancane fanele ulando big show noma fanele bekumele ngivele ngize nanamaphoyisa ngcono hayi umsomlulo imali yami phela lengifuna imali yami lengifuna umsomlulo losibili losithathu losine ngolosihlanu ngobe ngiqedile indlako ngobe ngenze konke ngobe ngifaka amawindi ngifaka icapha ngifaka yonke into ngolosihlanu ngobe ngiqedile indlako ngicela ukubuza mase ngenzeke njengoba uma wena njengobusho mase kuthi uyashaya uMonday awusafiki endlini kama kwenzekile enzeni futhi uma sengizozwa ngawe ngoba phela ufike ngithi ngithatha umbhede awufuni nombhede ngithi ngithatha ifridge awufuni nefridge sengizozwa ngawe ngempela awuchazeke baba ukuthi uma kumele enze njani ngoba phela ngeke sikushiye nathi kumele kube khona something ozofika uyilande kama ukuze phela imali yami abe sure what if awusafiki mina I'm guaranteed sure guaranteed sure baba but mina ngicela kube khona into esohamba nawo la khona ezokwazi na ukuthi kunjani ukuthi ungahlali nento yakho ngicela kube what if awusafiki ke mina into engikhalela leyo ngeke azafike vele mina ngoba ngizofika ngakho ngithe ngicela anginike second chance ukuthi ngizoqeda lento yakhe njengoba ngisho ukuthi from Monday to Friday ngiyobe ngiyiqedile indlu yakhe ubuye ngiyayizwa inkinga kama ukuthi thini njengamanje engaphuma nani kumina phela imina kwangithemba yebo uyangithemba ngiyavuma wena wasebenzani ungakathembeki so manje ke wemfethu ayikabi sizocela ukuthi uma umbambisa ifoni ngeke uma athathe izinto okuzoba inkinga ukuthi ubuye nazo so thatha nje izinto lezi nawe ezokwenza ukuthi nawe ube nalo uqozi lokuthi uye khona kama uyoqedelela indlu le owaya mengenzeka ne-idea masethatha ifoni uzongithola kanjani uyakwazi angithi olakusasa manje yini ke uyakwazi kwami ifoni ne-ID nekefisi nanga namanteke uzowathatha la ungathatha la awuthuse nengishiya ngiqembeni khona uzokwazi ukuthi ufike phela kuphela khona uzokwazi ukuthi ufike hayi na ifoni ma uzoyisebenzisa le unawo pop letha la ifoni ungikhiphele ne-ID lesi siyayibona vele sephaketheni ungikhiphele ne-ID uyiphethe nje i-ID ngiphethe i-ID semakhaya letha ifoni i-ID semakhaya kwani letha ifoni nalamateko ngiyawathatha futhi singayibambi hayi mami ngiyafuna sithi baba asifuna ukuphulela izinto baba try to understand something asifuni kahle ngibizela igora zakho angikubizela ngifuna imali yami wena kani uzofika manje uzofika uyabona ukuthi kumanje uyaqondoza ukunginika ifoni uzofika kodwa uzofika manje uzofika manje baba ngofika
Uzobuya nazo, uzobuya zana lezo zinto. Kodwa nje Friday from Monday. Friday ngoba ngiqedile umuzi wami. Wema uzobuya wena manje yakethi. Mengafiki ngiyaphinda futhi ngiyababiza futhi. Ngizinto ezidingayo lezi njenganawe athatha imali yami engiyidingayo angithi awusaqedela umuzi wami. Kodwa umuzi wakho ngizofana zokuqeda. So kusho mangisa kwakho uzomunya into zami zomubusela back. Ngizomnika masuqedile. Lekepisi yakuthatha. Yo. Sesophekela yena. Kwaze kwamzina bo. Ngizomnika masuqedile le room le esengiyikhokhelile. Lalela baba. Asifuni kuye sithathe ifridge nombed nestove. Ma ufuna siphinde si-add okunye phezukwalo nasi isikhwama sisi-add. Okay, kahle ngiyaqeda. Sifuna ubone Ngiyaqeda phela. Into zami zokugqoka izilapha. Brazo sifuna ubone ukuthi ngoba kusasa ngigqoke kanje ngomsomlungu nakusasa ngizobe ngigqoke kanje njengoba ngithatha izinto asazi uzoyibonela. njengoba ngithatha ishopha ngizohamba ngeenyawo ngiyakwaphi imali. ngizohamba ngeenyawo ngiyakwaphi cha ngiyabuza ngizohamba ngeenyawo ngiyakwaphi Okay, ngizohamba ngeenyawo naka amateki. ngizohamba ngigqokele izimpahla Uyosebenza vele. hayi ngeke Uyosebenza vele. kanjani manje Asazi uzobona ukuthi uzokwenza njani. kodwa usengathatha zonke into zami Cela awufuni sithathe nensipho ukuze uzofika ugeze khona. ngizogeza ngani ke mase ngithatha nensipho futhi kuthi ngizoqeda Wena ngomsomlu wena ngiqeda i-ID Miyeke. Sambe.